Ikaze kuri Samugesha bayingana dossier Antarctique duriza hamwe ingingo z'amakuru z'ibivugwa hirya no hino mu isi ariko kandi twibanda mu burasirazuba bwo hagati mu Burayi Sahel cyangwa se kano karere turimo k'ibiyaga bigari. Hanyuma amaso tuyasubije mu burasirazuba bwo hagati, ubutegetsi bw'i Tel Aviv cyangwa se Israel iri gutekereza kuba yarasa intwaro za kirimbuzi muri Iran ngo biri mu bishoboka. Byagarutsweho n'umutasi wa Israel Jonathan Pollard, umugabo ufite n'amateka yihariye kuko uyu mugabo yigeze gukora urwego rw'ubutasi rwa Amerika, ariko muri 1985 aza gufungwa kuko icyo gihe yakoraga as double agent. Ni ukuvuga ngo yari umutasi wa Amerika bizwi, ariko anatatira urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad. Hanyuma muri 1985 uyu mugabo yaje gufungwa ashinzwe ibyaha nyine byo gutatira urwego rwa Israel Mossad. Hanyuma afunzwe yaje kurekurwa vuba ha rwose 2015 nibwo yarekuwe nyuma y'imyaka ikabakaba hafi, ubwo si imyaka ngira ngo 30, nibwo rwose yarekuwe nyuma y'imyaka 30 afunze, hanyuma atayoherezwa muri Israel. Uyu mugabo rero Jonathan Pollard ashyize hanze amakuru navuga ko ni ibitekerezo bisanzwe bihari, ariko navuga ko ari mashya muri iki gihe, kubera ko uyu mugabo yemeje ko Israel muri option ifite rino kugerageza kureba ko yakoresha intwaro kirimbuzi. Yavuze ko kandi atari ubwa mbere Israel bigerageje, kuko nko muri 1973 mu ntambara yiswe Yom Kippur, intambara Israel yahanganye muri bihugu by'Abarabu yakangishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibona yegereje ishobora gutsindwa, ishobora gukoresha intwaro kirimbuzi. Ibi kandi ngo byisubiyemo 2023 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden vuba aha. Nabwo iki gihe rwose ngo Israel yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se yikangishije ko ishobora kurasa intwaro kirimbuzi. Hanyuma kandi nanone muri iyi minsi nabwo ngo Israel irimo irakangisha Amerika ko nibona irembejwe na Iran cyangwa se ikomeje gutinzwa na Iran ngo nakabuza ishobora kugaba ibitero bya kirimbuzi mu gihugu cya Iran. Hanyuma hano mu magambo ati why are we waiting to get a hit, kuki bundi twarindira akaba ari twe tugabwaho ibitero mbere? Tugomba kwivuna umwanzi, tugomba kwataka umwanzi ataratugabaho ibitero. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Richard Nixon hano muri 1973 mu gihe cy'intambara yo mu Kippur, uyu mugabo Jonathan Pollard uri no mu bashaka kugerageza kwinjira mu nteko ishinga amategeko ya Israel Knesset, yemeje rwose ko byabaye, kuko nko muri gihe cy'intambara ya Yom Kippur Israel yari hafi gukoresha kirimbuzi yibona irembejwe na bira bihugu by'Abarabu. Ese byashoboka ko Israel muri iyi ntambara bahanganyemo na Iran dushobora kubona kino gihugu noneho kirasa cyangwa se cyifashisha intwaro kirimbuzi? Reka dutegeze turebe. Ariko uyu mugabo Jonathan Pollard yemeje ko rwose biri mu biri gutekerezwa kandi abona bishobora gukorwa mu gihe Iran ribuze gukomeza kunanirana cyangwa se kurembya Israel. Ni mu gihe kandi amakuru nanone ashimangira ko ibice birenga 50 cyangwa se inzira zirenga 50 Iran ihagurukirizamo cyangwa se yarasiragamo ziriya misile zayo, ni ibice byari byararashweho, ndetse Israel irabifunga byose kuko ububiko bwa misile bw'abanya-Iran bwose bwibera mu kuzimu iyo munsi y'ubutaka. Ngira ngo bibagaragarize hano muri aya mashusho muri kubona aha, ubu ni ububiko bwa mbere, aha nahagurukirizwa cyangwa se niho Iran irasira za misile zayo. Hanyuma rero bino bice byari byaragiye biraswaho, izi nzira zirafungwa. Hanyuma Iran iri gukoresha za bulldozer cyangwa se bya bimashini byifashishwa. Ubundi bulldozer zizwi mu bijyanye n'ubwubatsi, bya bimashini binini. Hanyuma bari gukoresha bulldozer ndetse n'izi modoka nini za rukururana ariko zishobora gutwara ibitaka, nizo ziri kwifashishwa nko mubibona mu mashusho, zikiriyaringa cyangwa se zisukura inzira kugira ngo ububiko bw'izi misile z'abanya-Iran zo bakunze kurasira hano mu kuzimu zibone aho zica. Bivuze ko Iran rwose ku kigero cya 90% yiteguye kongera kurasa ziriya misile zayo. N'amakuru CNN yemeje ivuga ko nibura ububiko burenga 18 buhagurukizwaho misile z'abanya-Iran buri munsi y'ubutaka ubu ngo bwiteguye gusubira mu kazi cyangwa se kongera kuba bwa kwifashishwa. Iran herutse no kubwira abanya-Israel ati nimushaka mwongere mutegure
ubwihisho bwanyu hara mu kuzimu, kuko tugiye kubazira aha n'ibitera Amerika agiye hagaba byo kufunga cyangwa se kuziba buriya bubiko bwose ibi byakorwaga nyine muri gahunda y'icyo twakita kuzitira ubushobozi bwose bwa misile. Byo ni ibitero byose Amerika agiye hagaba hariya igerageza kuzitira ubushobozi bwose bwa misile z'abanya Iran. Muramubona Peter Hegseth ndetse na General Dan Kane, uyu akaba ari ministre w'intambara cyangwa se w'ingabo wa Amerika ko wamwita kose. Peter Hegseth hano rwose ubwo ni CNN na raporo amaze iminsi atanga, ariko uretse ko na CNN mu by'ukuri bisa nkaho byayigoye cyangwa se biri kwigora gusobanura by'intambara barimo, kuko ikomeje kubaremerera cyangwa se nimwe mu ntambara zikomeje kubahenda ikiguzi. Amakuru aheruka yashyizwe hanze na The Financial Times akagaragaza ko nibura miliyari 240 zimaze kugenda. Habara twatwereka nyine bwa mwinjiro izi misile zagurukirizwamo muri rusange. Twikomereza n'amakuru yacu, murabizi abari menshi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan bita Ishaq Dar arateganya kujya Washington ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo, aho biteganyijwe ko agomba guhura na mugenzi we Marco Rubio wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafite ibyo bari buze kuganiraho, ariko n'ubundi biri buze kuvugirwa hari Washington ni ibyerekeye ubuhuza bwa Pakistan n'uruhare rikugira cyangwa se ukuboko kwayo mu gukemura amakimbirane, n'ubwisa nkaho yananiwe, ariko Pakistan yananiwe yagerageje, kuko umusanzu wayo nanone nago twawirengagiza. Umusanzu munini nka Pakistan ni igihugu cyagiye cyangwa se kino gihugu cya Pakistan twese turemeranya ko aricyo cyatumye ibiganiro bya mbere bishoboka, nabyo nyine bisa nk'ibyateguraga biriya bya kabiri. Ibi byose rero byagiye bitubera ikimenyetso simusiga gishimangira cyangwa se cyongera kwerekana ingufu zagiye zifashishwa ahanini zifite aho zihurizwa n'ibikorwa byo kureba ko abahanganye bazanwa ku meza y'ibiganiro bakaba baganira. Reka twizere ko ruzinduko rwa Ishaq Dar, Minisitiri w'Intebe Sharif ndetse n'uriya Field Marshal Munir ni bamwe mu bagabo bari gukora ibishoboka byose ngo barebe ko iki gihugu cya Iran cyateresha intambwe bano bahanganye, nibura bakaba bagira ku masezerano arambye y'amahoro. Ubwo ruzinduko rwe muri Washington twizeye ko ruzaba uruzinduko rw'umugisha. Hanyuma hano ingingo z'amakuru abari nyinshi, ariko ngira ngo nayikomojeho niyo nandi kuvugaho. Hanyuma ibi ni ibyerekeye bwa bubiko, ubwo reka tuze hano rero kuri Megatron. Hanyuma rero Megatron yo iremeza ko icyitwa gahenge muri Liban karangiye. Kubera iki? Kubera ko Isiraheli yagabye ibitero byinjira muri kiriya gihugu, ubwo agahenge kamaze kuba karangira. Hanyuma ibi bitero biri kugabwa mu majyepfo ya Liban ni ibitero biri kugenda bikasenya cyane. Amakuru ahari aragaragaza ko cyangwa se ari kuvuga ko hamaze nibura kwicwa abari hejuru y'ijana mu gihe kitarenze amasaha 72, ubwo si iminsi 3. Abatari munsi y'ijana bamaze kwicwa hariya muri Liban. Nyamara bisa nkaho ntacyo bivuze cyangwa se ntacyo bibwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Isiraheli, iyo ivuga ko ngira ngo mu itangazo bashyize hanze bari bavuze ko igitero kimwe cya drone cya Hezbollah, ubwo nangiye kuvuga cy'abanya Iran, igitero kimwe cya drone cyabo kiraza kwishyura ikiguzi cy'inzu 10 muri Liban. Hanyuma rero ahangaha igihari nuko igihugu cya Iran nacyo gisa nk'igishaka gushingira cyane kuri aya masezerano cyangwa se kuri agahenge ka Libani, mu gihe Libani itari buze koroherwa cyangwa se guhabwa umwanya ngo nayo agahenge gashaka gusinyishwa Iran ibi kabe kayireba. Abanya-Iran turaza kubona bikura mu biganiro. Nekeze ko kimwe mu bijyanye Minister Dar hari Washington ni ukureba ko bakumira cyangwa se
bahagarika uyu mujinya w'umuranduranzuzi sa Benjamin Netanyahu ari kugaragaza. Netanyahu rwose usa nkaho ari kuzabiranwa n'uburakari ku rwego rwo hejuru, bituma rwose afata imyanzuro bemwe bari kwita ko ari imyanzuro ihubukiwe cyangwa se isa nkaho idatekerejweho. Imyanzuro ya Netanyahu rwose muri iyi minsi bigoye kumenya ni iki yanze ni iki akunze. Ni ukuvuga ibitero tu avegrement, hakaba ibitero by'aho ngaho. Igihari nuko leta zunze ubumwe za Amerika zo zigomba gufata umwanzuro wihuse, kuko byagiye bivugwa kenshi ko ubutegetsi bwa Trump rimwe na rimwe bujya bugena imyanzuro Tel Aviv bashobora gufata, cyangwa se mu kimwe n'ubundi Tel Aviv nayo ikaba yaburizamo bijyanye n'ibira twakita imyanzuro wenda leta zunze ubumwe za Amerika rimwe na rimwe mu gihe babona ko ntacyo biri buze kubamarira bakaba babyibuza. Nabyo ntago twabura kubitekerezaho, ariko igihari nuko Iran yo ishobora kwikura muri ariya masezerano arimo agamije gusoza ino ntambara, kugira ngo harebwe ko Lebanon yakoroherezwa. Ngaho nguko rero twikomereza ubwo n'andi makuru menshi aba agezweho. Hanyuma hano inkuru nanone iri ku rukuta rwa Global Surveillance. Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, mu kanya yashyize hanze itangazo ashyize hanze. IRGC yavuze ko, reka mivuga muri statement ko byanditse mu cyongereza, ndagaruka mu rurimi rw'iwacu. No Middle East peace until Israel is destroyed. Uburasirazuba bwo hagati ntibuzigera butuza, cyangwa se uburasirazuba bwo hagati ntibuzigera bubona amahoro kugeza igihe Isiraheli izarimburwa cyangwa se izaba yarimbuwe. Ibi rero bisobanuye iki ku rupapuro ubwo rwa gisirikare ko kana diplomatically bivuze iki? Ibi byavuzwe n'urwego rwa gisirikare rushinzwe cyangwa se rufite inshingano zo kurinda ubutegetsi bwa Kisilamu hariya mu gihugu cya Iran, IRGC. Aha mbibutsa ko hari ibihugu biri guhatirwa gusinya ku masezerano, ndebe hano ko ndibuze kubibona, yiswe Abraham Accords. Global Surveillance inkuru nekereza ko nayo bafite. Hanyuma hano ikigenderewe, Iran yavuze ko kugwishwa muri ako gatego mu gihe cyose Israel kiri hariya, kuko yo izakomeza igaba ibitero. Mu gihe cyose Israel iri hariya ntabwo izabura kugaba ibitero. Kugwa rero muri uyu mutego wa Israel ubwabyo, IRGC nibyo yise ko nta mahoro ashobora kuboneka. Kubera iki? Nayo izakomeza ihanganye kandi ihagaze, yiteguye kugaba uko bishoboka kose igitero kigomba gutuma Iran nayo itekana, nayo ibona kiri safe. Otherwise nta mahoro azaboneka hariya, kubera ko Isiraheli yo yamaze kumva cyangwa se gutekereza ko kubaho kwabo hariya bishingiye ku kuba barashe Iran, nabo batumva ibintu kimwe nka Liban, abahotis muri Yemen, barimba abanyagazawi muri Gaza, nuko bari kubigenza muri West Bank. Iyo myumvire imeze uko mu gihe Isiraheli gihari, IRGC yavuze ko nta mahoro agomba kuboneka. Hanyuma rero nifata bino bihugu ikabigurisha mu gatego, ibihugu by'Abarabu bikagwa mu gatego ka Abraham Accords, simbona intambara isoza vuba. Mu mboni zanjye sindi kubona intambara yasoza vuba. Reka twikomereze hanyuma mvuga mu Burayi, ubwo ari nako nsa nk'usatira umusozo. Mwabonye ko Nteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya Duma yasabye ko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya isenya yihanukiriye muri Shotel, ibabaza bikomeye
ishwanyaguza inzira za gari ya moshi, ibiraro ndetse n'ibibuga by'indege. Kubera iki? Kubera ko Ukraine ikomeje guteza imbere inukaza ibijyanye n'amadrone n'ibitero byo mu kirere, ariko nyine bishingiye kuri drone iri kugaba muri kiriya gihugu cy'Uburusiya. Iba akaba ari kimwe mu bintu bikomeje gusa nkaho bica amazi ubushobozi n'ubuhanganye Uburusiya busanzwe buzwiho, bigatuma rero Uburusiya bwisanga buhagaze nta yindi option bufite. Ubwo rero inteko ishinga amategeko hariya Duma yasabye ko basenya byose, ndetse Uburusiya bwari bwahaye gasopo abadiplomate bari Kiev ibabwira ko uyu ari wo mwanya wo guhunga, otherwise biri buze ku bibindi bindi. Muhunge muva, otherwise biraza kuba ibindi bindi, nimutava biraza kuba ibindi bindi. Ntago rero nagana ku musozo, nabashimiye cyane mbabwira ko amakuru n'ibiganiro byacu byo abari akagarukanye updates kuri updates ndetse n'ingingo zisaba isesengura amakuru. Birumvikana turahari kugira ngo tuzibagezeho gatanu ku kandi. Mbifurije umugisha n'amahoro, ubundi Imana ibarinde cyane. Blessings.